football hi khovela game ngai hlut berani ti ila kan sui swal om love chuti lain hetiang taka kan lom le kan tleipui football in fiamna hian be seilo thil lung chha thak tak tak ero alo thleng pal photo china INKHELH LAIA player in hiam pal le in tipal mitam tak anlo om to chin baka be seilo thil thleng thutin mitam takin annun na hial tepo anlo chan to chin ani nimin jun ni som pani kumsang ni som ni pakhat mai po khan Euro 2020 match ha chuan thil du omlo tak a thleng le he match ha hian Finland le Denmark in tumin Denmark chuan vor Christian Eriksen kumsom ni pakomi chu ni khoshelovin atlu thut maya match ti top angai pha zui hialani kha hemin hu hian damdo ina kalpui ni in vanei thak takin ngai to om ani to lo ni in an sui hlo nima se voi tam tak thi na hial lo thlen to chin na ani awangin mi tam tak chu hlau thongin mi tui tlati ti po anom nuk man hialani engpo ni se tun chuma po hian football player in fiamna tua zola anom laia an be seilo thil thlenga boral ta ti zinga langsar zwal te mazong te baka an chet swal dan te tarlan na karon nei le dona vanduana tok hi an tam tham em awangle azong zonga shoot kimbar na huna omlo wangin in player do le ui tak tak te po mai pal kanei nuk mai theya milo shethiam sham donia Scottish professional footballer Phil O'Donnell chu kumsang ni pasari December ni somni pakwa khan lung chhalawa wangin INKHELH lain alo tal buai to hemini hian aklap khelna Motherwell le Dundee United te chu anin tuma ti chuan hun top lam match azo to don lam Motherwell coach Mark McGee an thla ka tum ve lai tak chuan O'Donnell chu atluta thut mai ni heti lai hian O'Donnell bula hian midang tu ma ding ve an omlo nge a minute nga vel buai pui ani hnu po in a heart chwa thei tak lo wangin Wishaw General Hospital lampan pui zui ni in heta hian athi ti buan zui ngal ani bok athi lai hian kumsom thum panga upani in a khelna Motherwell klapa an captain ni lai ani nge ani English football player David Longhurst po hi lung chalo tho wangin September ni riat kumsang khazakwa somkwa khan York City le Lincoln City anin machon chumin kumsom ni pangami lek ni chungin alo boral to David apo hi chan him tumin thei to pa boy pui ngalani a ma se omzia omlo chuwangin stadium achanga damdo in nai bera chuan rak taka phur chwa ngalani zuya ma se damdo in an thlen pui rual hian aboral ti nem ngi ani zuita ani postmortem achanga alandan chuan David a hian lunglam nat na wang tak cardiomyopathy aveiti mu chwa ani bok Brazilian professional football player Sarginho po hi kumsom thumi lek ni chungin match a khel lain alo tlu thut to kumsang ni pali October ni somni pasari ani a Brazila club pani so keitono le so polo te chu chakjok tur zongin chang takin anin khela minute somruk vel aliam nu chuan Sarginho chu chawin ground chunga chuan atluta thut mai ni ani po hi midang teang tho khian damdo in an thlen pui hnuwa athi ti nem nge zui ani a an match khel lai po chu ti top zui ani bok autopsy report ta chang chuan Sarginho athin chu alian na sa hle ti mu chu ani a chu athi pui nia an ngai bok hemi hnu hian Sarginho doctor chuan alung lam fel tok lo na chu asiat pui thule apoi tham arin lo wanga match la khel zom rem ti ani thu te asoi chuak le ta zela henga wang hian thu nei tu lam chuan a club khel na te chu an player din mun chevek chung si a an khel lui ti ra wangin an lo shem hial to bokani legendary Wales footballer Robbie James kumsomlia upa po hi February ni som pariat kumsang khazakwa somkwa pariat khan match a khel lain alo thi to bok he thil du omlo tak mai hi Stibon Head Park a thleng ni in Robbie khelna club Lanelli le Port Col te chu anin khela chumdang ang bokin Robbie James apo ache chhale pe khop mai a khelna club te po in man shwai meka nima se be selo tak main game chan ve vela chuan Robbie chu ni khoshelovin atluta thut mai ni thei top chho in boy pui zui nima se chan man ani talova heart attack wangin athi ti chu annem ngit zuita ani
Robbie a thi na awang hian Wales rampum pui chu angui roi the hi ala soi alo ni to bokani chinchha danin kumsang khazakwa somsari pathuma changa kumsang khazakwa somkwa palichhung khan Robbie hian English leka voiza sari somriat pathum lai khelin voiza somthum pathum gola khung bokani Brazilian footballer lar chaktak Cristiano Junior po hi kumsom ni pangami lek ani lai kumsang ni pali December ninga khan gola khung zawchu ni khoshila watlu in alo boral to bok Bangalore India a Federation Club final athil thleng ni in junior team Dempo Sports Club le mahun began te chu anin tuma minute somsari pariat na chuan Cristiano Junior hian avoi ni nan gola khunga ma se gola khung nu hian apai zui deuh chut chuta chutia ompo chu offense le teammate te chuan a gol khung alom em wangi mo anti a ma se be se lo thila thlenga ni ti shezui thuain an boy pui ngala ni kho asha thei tak lo wangin Hosmet Hospital lampan pui ni a ma se chan thei ani to lo thung autopsy report ta changa alandan chuan a thi chan chu lunglam chalo wanga ni ti chian zui ani ta bokani me ni somni pakwa kumsang ni kuma thil thleng je thi chu oi omlo khopa makle rin harsa ani kumsom pakwa upa Serbian footballer Ivan Beli chu football khelmwala INKHELH lain check-in a deng hlum he thil thlen lai hi an training lai ni in a teammate te baka an ma ni chanve shim an training lai ron thlir tu te ma a chuan thok le khata check chuan a ron deng ta ani anat em awangin aden rual la hian a thingal bok professional Hungarian footballer Michalos Feher po hi kumsom ni pali mi lek ni chungin lung chalo wangin kumsang ni pali January ni somni panga khan aboral Benfica le Vitória de Guimarães te INKHELH chuma thil thleng ni in a team Benfica lama changa gol khung chun ni tur a teammate Fernando an a khung theina thei top a chwa zui nuwa be sei lo tak thil hi a thlengta ani atluk ma hian yellow card pek ani nge a akhu pa akut ngatin anui saka ma seri lo te nuwa ni khoshilovin atlu zui ta ani a teammate le atumpui te chuan rang takin anron pan hnai ngala medical mi le sa anron thleng zui boka heti lai rungot po hian mitam tak an coach Jose Antonio Camacho po tiamin an lo chap man hialani thei top chhuama se chan thei rual ani talo postmortem result chuan lung chalo wanga thi ani ti aron nem nget zui ta bokani Fehera thi na hian Portugal le Hungary ramte chu atwam ne viaw nge bok legendary Nigerian footballer Samuel Okwaraji thi na po hi African most shocking footballer death ever ti hiala la soichin ani a World Cup qualifier tur zonga August ni sompani kumsang khazakwa somriat pakokuma Angola tenena Dagos National Stadium anin khel chuma thil thleng ni in minute somsari pasari na chuan Samuel Okwaraji chu ni khoshilovin mipui en2 mi sing ni chuang jet ma a chuan atluta thut mai ni medical lamte chuan rang takin anron boi som ngala ma se ani po hi chan man ni tolovin chu hun la a chuan athi ti an puang zuita ani athi chan chu thisen sang na salu tukle thinlian lutukin athlen lunglam chatlo na awang ti sha chwa ani zui bokani Italian professional footballer lartak Mario Morosini kumsom ni pangami po hi lunglam chatlo na awang thawin kumsang ni sompani April ni li khan a INKHELH LAIA tluthutin alo thito ni khoshelova atluk nu hian medical expert te chuan an boi som zuya omzia anei lo wangin damdo in panpui tuma boipui ngalani a ma se traffic jam wangin an phur chuak luk theilo thlenpui ani meu chuan alo thi man to ani an match khel lai chu life pek chwa ani wangin social media lama po alar zui viaw nge a Italian Football Federation lampo in Morosini thin awang chuan INKHELH omle tur zong te chu an postpone vek nge ani tin alung chhia thlak le zwal em na chu Morosini hian afarnu rwalban lo enkol tu midang nei mi to lo chu akal san bokani
anu le pa an boral to awangin ama bak chu a u hmeichhia hian boi som tu le buai pui tu anei lo ni kan mizo football player midfielder cha em mai kumsom ni panga upa Peter biak sang zola po hian kumsang ni sompali October ni sompakwa khan atim bethlem veng thlang le chan marawei ste anin khel chumin to swal tokin anun na hlutak alo chan to ani minute somruk pahni na a gol khung alom em awangin a invor zuya ma se a che swal palhlau mai aizo civil hospital a kalpui ni in ICU wa dalu zuya ni a ma se chan the ani talawni soito angin ani hauba ka hian player ro puile thatak tak mitam takin he football to zola hian to swal lo tok to in thi na hial voi duai lo alo thlen to china wangle amalti te a thlur bing sen anni don lo wangin tunchuma tan chuan khati zong kha ni le ri mai sila video le peka kanin hule cheu don nia thlir tu zong zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule